Bulan yang kefun lam tahun Hijriyah, letadum kisah sinan terjadi. Bulan Muharram letak risalah batanggai siploh sejarah lahir neyu puasa li Rasulullah ura Asyura nyan sunnah Nabi ura tasu'a bihina pesunnah ngan bun Yahudi ura Asyura letadum kejadian kendak Tuhan ke nabi-nabi Allah terima taubatnya Nabi Adam bak kesalahan pak coba kuldi neangkat Idris ulangit maknya kejadiannya ni ba'ura Asyura Nabi Isa ulangit maknya ura yang sabar terjadi ba'asyura lepas Nabi Nuh lama ia rakyat tofan kedek mesareng di Bukit Judi Nabi Ibrahim kendak Tuhan lam apui Namrud selamat gebri ke Nabi Musa nepetren kitab nepetren Taurat ura Asyura lam laun mirah Fir'aun laknat karam bajilid Nabiullah Musa Nabi Yunus dalam perut ungkot ke Nabi Daud
kapule Ayub niba sakit berat Asyura menghat dumnyan terjadi kapule Yakub basuput mata tebin penjara Nabi Yusuf di Mesir kejadiannya piba Asyura kendara bana kedum nabi-nabi Allah bikerajaan Nabi Sulaiman kendaba Tuhan ura Asyura nepejedonya pihba loh kalam Ka'bah mulia fun pedran ujen ubuma wahe ada ura Asyura fun rahmat dalam dunianya dan Jibril piba Asyura syahid di Husain dalam midun perang lampu peperangan di Nangro Karbala kasyahid cuca panghule alam kejadiannya ni baura Asyura bulan yang kefon lam tun hijriyah letak dua kisah sinan terjadi bulan Muharram letak risalah batang gaisi blue